angikukhulekele ukufa kahle Mose uyamthanda babe wakhe babasi kudlu bangwa yini la kini nobabili senike na kwenda kuhlukana asikahlukani completely but nje lokuba khona lomkhathi ngisho lomkhathi so lephele kusekhaya kini kusekhaya khabo lobaba okay so uhlala kanye but usena kakuthatha wangiteka okay wangakhiphi lutho yes sangakhiphi lutho okay lakini kuthiwa kathi ngabe ngikhulekela i-background yakho make uphi angimbona uhlala ekhaya kuphi like akenza ekhaya wenza bahlukana ngoba like angimbone ekhaya kini and kune spirit lengisibona suka from your mother make wakho lesimo lesinjalo it's like make wakho wafike wenza indzawo yakini buthakathi nje yakhona uqinisethini wathi indzawo yakini buthakathi nje yakhona lo mntwana uyafika uyenza la bamshaya ngesicitho abazake bamthanze ekhayini lento ngiyelehluphekisa impilo yakho as we speak right now nawe uhle uva nalomthibi ngathi kuyaluma nje awusatha uthini kude lokuphumelela empilweni yakho akhali sisikhulukhulu zonke umsebenzi penetish umake netikhwama lento athikhwama not my sister mbukele lekhaya kuyintokodo lenkulu namhlanje ekseni kuthi sikuthule nahle lakho lelikhulu kati loluthi the daily bread shela nomqosha kaNkulunkulu ngoProphet Hlula Matimoni inganokela silapha eTulu embekelweni. Oh yes Lord. Kanti ke umprofeti kaNkulunkulu yathanazela njalo ngalesithathu ekseni nga11 shaya manje uphasethi inombolo letibonaka la ku screen. Kanti kana uyasebenza evikini ngiyathi kuthi ngemgcibelo u-free. So umuntu kaNkulunkulu yebo ukhona yebo nga11 ekseni asha 11 sokhona bhalisa manje ngelisonto umprofeti uyathanda ukhona uyashumayela uyathanazela ungamcela ngicela ukubona after church prophet unikelo nje wakho kwenprofeti uqala ku150 emalangeni kuyayitolo. Mighty Jesus. Ngiyacela ukuthi iphephethe namhlanje uvusena bababukeli emakhaya uphinze ubaphe live nesikhathi. Thank you very much Moloyi, thank you very much big brother egameni lika Jesu Christ. Nasekuseni mbukelo wami usenzekako. Ngiyakuvusela egameni lika Jesu igama eliphakanyisiwe igama elinamandla egameni lika Jesu Christ ngithi angengene nasekuseni ngelive laNkulunkulu Moloyi sophila my brother wathi live lesikhathi egameni lika Jesu Christ angene nasekuseni ngithi mbukelo omhloniphekile ukhona uNkulunkulu uyakuthanza khona uNkulunkulu ucabanga ngawe kunethinkinga takho letisembi kwakho kepha ukhona uNkulunkulu ukhona nawe ngithi namhla angene Moloyi ngikhuluma nembukelo ekhaya ngithi kulesimo sakhe asiko permanent egameni lenkosi lesimo sakhe ngeke sime ngunaphakade egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba liqiniso Moloyi lithi empilweni sisaphila egameni lika Jesu Kristu siyaface ama challenges egameni lika Jesu nane nje umbukelo lapha ekhaya lomnye lomkhuma manje lapha unelela kahle ecingweni lakhe unelela kahle gadget yakhe unelela kahle laptop yakhe unelela kahle TV yakhe mhlambe so decide ukuthi imaster 900 selipha lempilo yakhe egameni lika Jesu Kristu so uthekele kuyithenga egameni lenkosi phasi kwembheze phasi emqamelo egameni lenkosi lomnye uNkulunkulu ophila mhlambe so uthenge nenzambo egameni lenkosi atawuthi henga ngayo egameni ngithi mina ngikutshela inzaba inzambo leyo ayisili khambi lempilo yakho ngithi le master 900 iqithe ayisili khambi lempilo yakho egameni lika Jesu Kristu lamaphilisi engolwane lofuna kuhadla ngwalahle akusili khambi lempilo yakho egameni lenkosi ngiphethe amagama namhlanje lesimo sakho leso asiko permanent empilweni yakho siya in life siya face ama challenges egameni lika Jesu Kristu siya face ama trials empilweni yethu egameni lika Jesu Kristu siya face ama seasons labuhlungu empilweni yethu aqali ngawe futhi egameni lika Jesu Kristu empilweni yethu lesaphila ngosiyami siya face konke lokubi lesingakulinzeli empilweni yethu kepha lokho akusho ukuthi lesimo leso permanent empilweni yakho my brother please asunzele live uNkulunkulu my brother engozine 2 Corinthians chapter number 4 verse number 17 egameni lika Jesu
Kubasekorinte besibili chapter 4 verse number 17. Ngobe lolu sisi lwethu luncane futhi lwesikhashana lungiselela inkazimulo let's go past right. Yes. Ngobe lolu sisi lwethu luncane futhi lwesikhashana lusilungiselela inkazimulo lengenawo umlinganiswa yaphakathi. Angisho sithobo sami ekhaya ngithi kunenkazimulo osiyami lekhona lengasoze yalinganiswa yaphakathi egameni likaJesu Kristu. Angiphinde nisho ngithi kunenkazimulo lengenawo umlinganiswa yaphakathi. Angiphinde ngoloni lapha ekhaya la ukhona sithobo sami ekhaya. Ngabe uyakhala, ngabe kulusizi, ngabe kunyembethe kuyehla, ngabe singathi hambi kahle. Ngithi angikutshela amagama okuhle ngithi kunenkazimulo lengenawo umlinganiswa yakhona phakathi egameni likaJesu. Lolu sizi lukhona egameni likaJesu. Lapha lo mbhalo uthi masingalunaki ngoba luncane futhi luyasilungiselela inkazimulo letabo lengeke seyilinganiswe egameni likaJesu. Lapho la ukhona sithobo sami inkingathi yeshaya kepha angisemagama ngithi lusizi lwesikhashana lutawuphela nalo egameni lenkosi. Ngabe akuphumele lutho ekhaya lakho ngithi lusizi lwesikhashana lutawuphela nalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kepha lo mbhalo uthi lolu sizi luyasilungiselela inkazimulo letabo yenkhona phakathi lengasoze ilinganiswe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angitshele ngithi your situation is temporal. Your situation is temporal. Nesimo sakho lesi nesesikhashana egameni likaJesu Kristu. Kepha ngithangisho lo ukuthi ngithi uNkulunkulu has promised us eternal egameni likaJesu. He has promised us eternal things egameni usembisa inkazimulo phakathi lengasoze ilinganiswe egameni likaJesu Kristu. Lapha ekhaya ukhona ulesimo sakho nithi angikhulume nithi lolu sizi lwakho lwesikhashana luyendlula futhi sewukhalile ngiyavuma. Kepha lokukhala kwakho lwesikhashana uyendlula futhi egameni likaJesu. Dingathi hambi kahle kepha ngithi lusizi lwesikhashana luyendlula nalo egameni likaJesu Kristu. Ungabe usalunaka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angisemagama ngithi your afflictions have got an expiry date. Noma kuhlupheka kwakho kuyaphelelwa isikhathi egameni likaJesu Kristu. Ngathi ngibona lapha ekhaya nange mama egameni likaJesu Kristu uyaphuma esizini lwakhe, uyaphuma kwesoneni kwakhe, uyaphuma kule rejection, uyaphuma kulokuhlethwa kwakhe. Ngoba ngasamhla ngiyaprofetha ngithi ngosami kuhlupheka kwakho kuphelelwa isikhathi egameni likaJesu Kristu. Angiphinde ngiprofethe ethi kwempilo yakho lapha ekhaya ngithi kuhlupheka kwakho kuphelelwa isikhathi egameni likaJesu. Kweswela kwakho kuphelelwa isikhathi, kulahlwa kwakho kuphelelwa isikhathi, lolusizi lwakho luphelelwa isikhathi egameni likaJesu. Hayi Nkosi yami, lapha ekhaya khona sithobo sami ungabe usesaba, ungalahli ithemba egameni likaJesu. Umuntu oyibhuti sibuyele from uNkulunkulu encwadini yeMshumayeli chapter number 3 utawubona verse number 1 put egameni likaJesu. Umshumayeli chapter 3 verse 1. Yes Lord. Konke kunesikhathi sako. My God. Yonke into leyendekako inesikhathi sayo lapha emhlabeni. Konke kunesikhathi sako. Mbuke lapha ekhaya khona ngisakhulume nawe. Ngithi konke emhlabeni kunesikhathi sako. Egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu kusibekile isikhathi sehlupheko empilweni yakho. Kepha ngathi usibekile isikhathi senkululeko yakho ehlupheko. Ngathi simakathi ubekile isikhathi sekukhala empilweni yakho. Kepha simakathi ngathi namuhla uyasibeka isikhathi sasibeka ukuthi inyembethe egameni likaJesu. Ustombhali konke lapha semthunthweni langa kunesikhathi sako egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angisemagama ngithi seasons comes and go egameni likaJesu. Seasons comes and go. Ngithi angisho ukuthi winter will never last forever egameni
likaJesu Kristu kepha ihlobo alisoze lahlala inkhulula phakathe nebusika busoze bahlala inkhulula phakathe egameni likaJesu amagama kulokugula kwakho it is just a season egameni likaJesu lokugula kwakho namuhla it is just a season futhi siyawedlula nako egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lokungathola umsebenzi empilweni yakho ngithi angisho ukuthi it is just a season utawendlula futhi egameni likaJesu ngiyabona sewezame kanenge ufuna umsebenzi awutholakali kepha ngisho amagama ngithi it is just a season utawendlula nako egameni likaJesu Kristu that loneliness life you are living egameni likaJesu it is just a season utawendlula nako egameni likaJesu Kristu waseNazaretha that pain you are feeling right now it is just a season it shall pass egameni likaJesu it shall come to an end. I am here to prophesy as the prophet of the living God. I am here to declare an expiry date upon that problem that you are facing now. I'm here to declare an expiry date upon that mountain that is standing before you now. In the name of Jesus. Tabugani negamani likaJesu waseNazaretha ngithambuthese ngisemekhaya ngithi ungabusesaba egameni likaJesu Kristu mawubuka indzaba yaJosefa Josefa wangena phakathi ejele waboshwa Josefa egameni lenkosi waboshwa nguPotifa kepha akazange aphelela ijele moloyi akazange aphelela ejele sikhathi senkululeko safika noma sikhathi senkululeko siyafika siyafika isikhathi senkululeko egameni likaJesu Kristu kade kwasa usilampele ukuthi ingabe ngiyawukhuleka nini nalosizi lengibhekene nalo kepha ngasamhla ngabe ngiyadeclare ngithi your time is now egameni likaJesu your time is now egameni likaJesu Kristu that afflictions that problem that mountain it shall come to an end egameni likaJesu Kristu waseNazaretha God uses temporary trials for eternal glory egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu uyaletha ema-test esikhashana kuze alethe inkazimulo yangunaphakade egameni likaJesu Kristu waseNazaretha angutshele amagama ngithi those trials are just temporary they are preparing you an eternal glory egameni likaJesu Kristu ngiyathi ukuthi labatambona sewuphila impilo uNkulunkulu asakukhumbulile batakusho bathi simbonile ahlupheke kepha namhla uNkulunkulu somhambele namhla uNkulunkulu somkhumbulile ngoba uNkulunkulu uyakhumbula uNkulunkulu ukhumbula uhlupheka uNkulunkulu ukhumbula utelwa liphuya uNkulunkulu ukhumbula umubi sabashilo abantu bathi umubi siyakhumbula ngoba uNkulunkulu ukhumbula ungafundzanga siyakhumbula ngoba sesimo sakho lapha ekhaya nometha ungafunzi ukhale kakhulu kepha ngithi nesimo sakho leso it is not permanent empilweni yakho it is just temporary it is preparing you for a permanent glory egameni likaJesu Kristu lengayawulinganiswa ekhala khona methembe uNkulunkulu uqine kumadini na ube umkhondisa ngathi uyafa kongathi inkosi ngakubusisa angukhulekele nangu umbukele ekhaya wengcwele semkhulela ekseni nathi imoto yashaya empeni yakhe ngathi kuyaphela ngaye kepha namhla uNkulunkulu umbukile wathi lolu sizo lesikhashana losilungisela injabulo yaphakade naphakade sibonga ngosikhumbuka namhla ebuseni ukuthi asisodwa khona wena esimpilweni tethu siphakamise uNkulunkulu kumele ekhaya kwalise ngosilithemba empilweni tethu uyawendela buhle nokudunyiswa kwegama likaJesu Kristu waseNazaretha amen and amen. Oh, what a wonderful time. Siyabonga kakhulu Pephethe, siyabonga prophet of the living God. Thank you. Live lesikhathi, live lemandla. Oh yes. Live lesikhathi lelikhuluma kumuntu lo sashaya inkinga. Oh yes. Asafuna give up but wakhuluma uNkulunkulu. Through his prophet. Hallelujah. Mina ngimtshela ukuthi ngiyacela ukuthi nangabe sowushaya inkinga uyeva ukuthi esophela nemandla. Uyeva sempilo sayiqinzetele. Sawuzobhalela incwadi efuna kudibula ngosiyami ekuvalelisa. Asewuthe kumprofeti waNkulunkulu. Lencwadi uyayibhala kuyincwadi zenjabulo. My God. Lalela ke umprofeti ukhona ngalesithathu ekseni nga11 lapha ibekelweni. Make
make sure ukuthi uyeda uthobola nemgojo kaNkulunkulu kanzi ke nabe yasebenza ngemigcibelo umbethu usakhile isikhathi nga11 akushayele 11 so ufikile lapha imbekelweni lakujike emakhumbi khona wena nje ugibela emakhumbi la imbekelweni uthi ngicela ungehlise kaMprophet hlule emadimoni batakhomba kanzi ke nangabe futhi uyasebenza ngemigcibelo ngesonto utasakha uMprophet after church kodwa ke kulaba bhalisile ngicela ushaye iqholo lakho ubhalise manje umnike lokuqala ke 150 emalangeni kuya eTulu akhona ama spiritual tools the water of life uma uyogeza ukhiphe ikhokhala nemabhadi neqitho nasekhala lakho kanti ne-anointing oil uthi qobe nebantu abakhona nebhizinisi yabo uhlukanisele uNkulunkulu lalela ke inombolo ngothi ibona ukuthi shayile manje ubhaliswe lithuba nesikhathi kusekhona prophet uNkulunkulu ngiyacela sivalise labo babukelini balaleli emakhaya mbukelo othandekayo egameni lika Jesu ngiyabonga ukungipha idatha lakho ngiyabonga ukungipha indlebe yakho kufanele mehlo akho ungibukele la egameni lika Jesu ngisamisho ukuthi lokungibukela kwakho ngeke kwabalide phambi kwaNkulunkulu ayishintsha impilo yakho for the better egameni lika Jesu Christ ngithi ke ngithemba ukuthi namhla ubuseka kakhulu ukuhlasana improfeti khona ngendlela kaNkulunkulu ekuseni egameni lenkosi wangathi uNkulunkulu ezulwini angakuphakamisa avuselele umoya wakho umprofeti ke uthi akasho ukuthi ukuthanda sakufa ungakhohlwa ngiyangithi mina when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase asidibane khona spiritual life embekelweni may God bless you ekhaya I love you bye bye